good morning. Hari ni day 7, day 7. Kita semalam bermalam kat sini, 2 malam kat sini. Nama dia McWelai Steakhouse and Hotel and Resort, something like that lah. Dia active location, dia untuk kali. I think so far this ride up to now the best hotel lah yang kita duduk lah. Sebab bilik pun besar, air punya pressure pun kuat, aircon pun sejuk walaupun tak pakai banyak pun sebab sini sejuk. And ada parking, ada kapak depan bilik lah, so easy nak angkat barang. Harga yang kita bayar 450 baht satu malam. Memang berbaloi lah kata. Dan have a small place for breakfast lah. Kita pergi reception ni. So hotel ni ada hotel, ada bilik, ada steakhouse dengan restoran, ada cafe kat sini, tepi reception. So pada siapa yang datang ke Tak, I think this is a good option. And yeah, this is the news on test 368D. Malaysia tak ada lagi, kat Thailand ada lah. Dia macam 368 yang kita ada tu, tapi nampak lagi kecil. Yang ni nampak macam motor urban lah, city ride ni. Alright, so getting ready to continue our ride to Mae Sariang. Going into Mae Hong Son sudah. Akan bermalam di Mae Sariang. Kita akan lalu Lampun, ikut jalan Lampun lah. Kita ikut highway, ikut jalan yang tough sikit. Yang rasi suka dera kita. Okay, sekarang tengah cari bocor kat ayah, ada ke tak? Tak ada. Tak ada? Tak ada, Fras menonggeng. Punca tak tahu. Fras menonggeng Fras menonggeng. Cuba show balik tadi nonggeng macam tu. Macam ni. Tu dalam frame nampak macam Dodi dengan kau tengah Asal dia tak mau masuk kan? Ejak tak mau masuk. Oh, tolak dekat atas lah. Nanti halfway nanti cek sekali lagi. Takut problem aja. Kau rasa ni je, kau rasa time belakang kau dah rasa pancit ke, gelong ke. Suspect dia punya quality tu. I am Optimus Prime. You look like you're giving Optimus Prime a job. Tak, pusing tengok ni. Alright, we see you guys on the bike. Ciao. Ni meja luar. Tempat luar macam seronok je. Macam kau kata lah. Kita sekarang berada di Kopi Malay, Tak Route 1 lah. So ada apa, baju, stiker semua lah. And then they have coffee, Malaysia punya teh tarik, makan-makanan pun ada lah. Apa tak tahu, ada nasi lemak kot, roti. So this is a pit stop for everybody, riders yang lalu ke Tak ataupun bagi nak pergi Tak. Alright.
Alright, day 7. Kita dari Tak akan pergi ke Mesariang, lalui Lampang, Lampun dan baru sampai ke Mesariang. Sampai sana pukul berapa tak tahu. Sampai sana ada makan ke tak tahu. Kata our best friend lah 7E. Kalau tak ada 7E, carilah apa, Family Mart ke Lawson ke. Sini tak ada KK Mart, tak ada 99 Speed Mart. Nak cari kedai mamak tak ada pula. Okay. Sini ke Mesariang tak jauh. Masalahnya jalan dia maybe a little bit challenging lah. How challenging I pun tak tahu. I pun first time, kita orang semua pun first time. Si Abang Syam ni tahu. Dia nak dera kita, tak dera pun, tengok macam mana lah. So okay, we'll continue now. It's already 9:15 AM, 9:15 pagi Thai. Tengoklah sampai kat Mesariang tu pukul apa. I predict dah gelap pun sampai. Alright, let's continue on the bike. Let's go. Welcome to Lampung. Woohoo! On the way to Mesariang. As usual, I'm solo. Dah lambat, slow sangat, mengantuk. Kena speed sikit je. Naik corner sikit.
Kalau tak, oi, mata terlelap pun dengan cahaya matahari macam ni. Dia tak panas tau, tapi dia punya apa, brightness dia terik ke. Buat mata dah lah sepet kan. Cina dah lah sepet, kena lagi terik macam ni, mata tak boleh buka langsung. Dia buat ngantuk tu. Terpaksa lah speed sikit lah, layan corner sendiri. Sebaik member semua okey, dia bagi kita layan kan. Bila lagi tak layan kan. Alright, let's go all the way to Mesa Riau. Korang ride ke sini daripada mana tadi tu dari Tak ke Besariang, ikut jalan Route 108. Kena jaga-jaga sikit lah, dia tengah buat jalan ni. Dia tak ada apa, tak ada indication ada construction pun. So sometimes jalan tu cantik, suddenly jadi macam ni, construction road. So kena berhati-hati. Licin tu, berhabuk. Ni kalau hujan aku rasa lagi teruk lah. So be alert, be alert. Dia tak ada bagi warning ya. Dia suddenly, tengok suddenly dah okay. Tengok, tak ada warning langsung. Alright, and then start again. Tengok, langsung tak ada warning. Silau lagi dengan matahari, dengan bayang-bayang. Bayang-bayang tak tahu tu bayang-bayang ke lubang. All the way tu. Nasib baik tak seteruk macam kat Umpang semalam. We'll continue at the town area. Yep, okay. Alright, day 7 kita dah sampai ke Mesariang. So kita bermalam di PS Riverview Guest House. Ya, ini bilik dia 500 baht per night.
Dan dia sampai ya, tak sampai. Dan ni best dia apa tau? Dia punya view. Hai. Hai. Very cold lah. Very cold man. Tadi sejuk. Lepas signboard Myeongson kan, panas. Saya rasa tadi bahang rasanya. Okay, let's continue. Okay, this is the view. Yang mahalnya view dia. Yang mana rumah? Rumah. Tu. Behind that hill. Behind the hill. And this is the bedroom. Yang ni king size. Best. Good lah. Bagus dan murah. Yes. View pun cantik. Kau kat pintu terus jumpa view. Not bad. Good for the price. Katil. Katil lembut. Kau dah try katil tak? Lembut? Lembut kan? Boleh main unjuk-unjuk Sedap Cakap dia view. 2 kali. Kata kerang. It's good. Baca apa? Alright. Sampai ke sini. Orang dulu mandi dulu dan pergi cari tempat makan lah. Tempat lepak lah. Letak apa? Very nice. Loving this place. I will share location nanti. Alright. See you guys later. Or maybe tomorrow. See how lah. Bye-bye. And good morning. Day 8 day, hari ke-8. Sekarang kami berada di Mesa Riang, on the way to Myeongson. After Myeongson kita pergi ke viewpoint. After viewpoint akan pergi ke Bang Rak Thai. Lepas tu U-turn balik ke Pai. So akan bermalam di Pai lah. In between berapa stop tu tak tahu, depends on situation. Cuaca hari ni nampak okey, tapi sejuk lah. Now it's about 15-16 degrees Celsius. So semua orang dah bundle up. Belah pagi lah sejuk sampai around pukul 11 sampai pukul 11. Dan tengah hari tu adalah panas sikit. So alright, let's continue our ride to Myeongson.
nice ride, but it's super cold. Aduh. Oh. This is a thermal jacket. Oh, pun rasa sejuk je. Sebab skuter at least boleh tutup apa, halang sikit angin daripada kaki. Never so happy to see the sun. Biasanya nampak matahari maki je, panas. Ini mana matahari je, sejuk. Saya tengah layan corner dengan boy. Yang lain masih ada kat belakang lah. Take in the scenery. But the longer you stay outside, the colder you are. So we try to go as fast as possible. Kau slow pun sejuk, kau fast pun sejuk. Better you go a little bit faster. So alright, we're on the way to Mae Hong Son. About another less than 100 kilometers left to go. Nanti kita sampai tu nak ambil lah apa, certificate dah. Certificate, sijil. Walaupun tak habis lagi 1000 corner punya look tu. But since we're going to Pai, after Pai we're going up to Chiang Rai and then up to Mai Sai and then to the Golden Triangle lah. My friend was asking me yang kita pergi Umpang tu kan, lepas tu sekali ni pergi ke Mae Hong Son. Dia kata asal tak buat 2 kali trip. Gila kau nak datang 2 kali ke utara Thailand ni. So it's not easy for us to have some time lah together kan. So we decided that sekali go je lah, buat sekali Dev Highway tu, buat sekali apa, Thousand Corner ni, everything lah all together, one lump sum lah. So that the next time we can ride, we can go over to the other side of explore the other side of Thailand, which is Isan. Yang tu pun besar juga Isan tu. Tapi sana food wise is gonna be a challenge for them lah. Isan, I think the Muslim community is much smaller. But anyway, that is another story for another ride, which tak tahu bila akan jadi. Not next year lah. Could be another 2 or 3 more years lah. Buat selalu kan boring pula kan. Alright, I've enough of talking. I'm just talking just to keep myself warm. And see you guys later at the Chamber of Commerce, Mae Hong Son. Okay, 5-minute break, ambil coffee dulu at the Landview Coffee. Tempat cantik lah, cuaca cantik, clean je. Everything is so clear, so nice. Life is so much more peaceful kan. Kalau you don't have high demands, high requirements, this is life lah. I wouldn't mind. So alright, I will drop a pin here. Kalau siapa yang lalu boleh lah berhenti kat sini. Rasa ramai dah tahu tempat ni sebab banyak stiker. Alright, onwards to Mae Hong Son. Tunggu selumus sampai bontot pun dah keras, bontot pun dah sejuk, dah beku, untuk dapatkan view macam ni. Memang cantik lah. Kat Malaysia genting tak nak pergi, kamera tak nak pergi, sini juga tak pergi.
tempat-tempat tinggi Dia memang sejuk, tapi best lah. What an experience. Maybe once in a lifetime kan. Not sure bila akan repeat lah. Lembu. Itu lembu. Welcome to Mae Hong Son, Thailand. Sampailah juga kita. Okey, yang lain datang dulu, kali tambah. Dan kita bergerak. Sampai. Masih poten ambil CJ. Yang lain takkan kira. So lepas ambil CJ balik tu Bye bye. Bye. Welcome to Bandar Thai. Sekarang berada di Bandar Thai. Memang pack hari ni. Barulah holiday kan. So ramai dengan orang Thai, lokal, Malaysia. Nampak lah. This is very touristy ni tempat. Very touristy place. Dia macam Little China of Thai. Very Chinese influence punya tempat.
This is what happens when you enjoy adventure. Sampai-sampai semua fully book. Nasib baik jumpa ada orang boleh tolong sikit. Jumpa tu hostel. Sekarang kita on the way. Hostel pun hostel lah, janji boleh tidur cukup. Final, last. No more. Final. Tak lah, cukup lah. Dia bilik sana je. Tak payahlah. On sajalah. Dia kira macam mana 400 orangเท่าไหร่นะ400 บาทต่อคนค่ะคุณมี6 คนใช่ 2,400 ค่ะจ้า 3,000 semua dah stres lah.จ้าเดี๋ยวเอารถตามคุณลุงไปนะคะโอเค right มอเตอร์ไซค์ follow him โอเคขอบคุณมากครับนะจ้าOn the bike. On the bike. Kena parking tempat lain. Dah. Dah bayar dah. Nasib baiklah dapat bilik walaupun bilik share. Jadi budak-budak balik duduk hostel, babe. Apalah, janji ada tempat tidur, boleh charge phone semua, then okay lah, not a problem. What's the name of this place? I can't remember. Nantilah I update nanti. Wonder House Hostel. Wonder House Hostel. Per person 400 baht. So this is the washing area, sinki, shower dengan toilet lah, sharing lah. So it's good, clean, new, looks very new. So nanti apa-apa nanti kita pin location, share pada siapa-siapa lah. Hari ni kita sampai semua full, everywhere is full. Pai is getting very how to say, getting very famous now.
Most of the foreigners would come here, leaving Bangkok and Pattaya, so they come to Pai lah. Alright. Now we rest kejap and pergi cari makan. Ciao. Jalan cari makan di night market, Pai Night Market.